le syarat-syarat kakak tu. Tinggal utang. Tinggal kan? Hanya ke nanti baca. Ron nombor doa di ina. Angga lan tuan doa. Mengal yang galak ji keron. Ya. Ganti. Ini tong Saya cok lagi. Cok dulu. Awak kali cok. kagak wadah tu. Sangkai cok urung pungo yang mutokro kan. Dah. Ye, urung pungo lewat. Kan beli. Buk lewat. Becok. Baik kalau ya Allah. Becok. Baik kira. Kapan ni? Becok kai cok. Kan jeng kai cok. Kai cok gede tu kau ni. Cái hơi đánh đâu cái đặt trâu ai phải đặt trâu Như cây mặn này. Gặp luôn cái đó. Aku. Aku belum kaya yang kapan dah. Aku belum Kay mata na rung daw. Katulong kaya. Katulong ko. Alam. Ay ba. Kamate. Jatuh. Ada yuk tang di robi. Yang nak kau tendang di dalamnya ni yuk jumpa ke kelum ngarap di perang. Tapi ke masalah hutang ai dah ya. Tapi ke kalau tu ai hutang dibayar handai bayarnya ke nomor 20. Nah, ino tapi ke kalau Kau nak yang pakai bangkan. Bilo gabe ku dah mandu tang. Cuma ibu gadi poi kalau yuk anak peng ku kananyo, kana capi, kana tira, kana capi, macam-macam di bukan. Kung kau pegah. Nyan masalah hutang tinggal tak kira ino kapikir kau ai nang kai. Jadi ku masalah sama masalah tu bilang. Buat jumpu buat kada pelaku tapi jika ke jangan item. Kung kau pegah. Ino buat bagi item kai. Saya minta dukun tak kenang, kenang malah urung pungo kenang keke lamparin punya. Kakak itu ulur ke. Jadi kiban tak fikir no. Nyo jino ko pagawat ka. Nyo mo duro ko tupelon. Nyan away nang lun yan. Gina hubungan na cewek na kekasih jaman gian. Nyo dah. Cuma kiban cara cok mintakan. Nyo nan tigam yan, benata lalun ti Irwan nan. Ridwan. Nyan ti Ridwan na kau tunangan ju yan. Tunangan piyan kekasih ji. Maka ji jino di haitem kaya. Ate aku berapa ni pegah takit macam-macam teribet dukun dia minta pet tanah buat peng apa ayo ikai. Temaju aku pegah bakar. Yang kayak heu ti kepala pemuda yang berdiri raya badan tonan. Ti lahat. Lahat. Bajak baji kau pegah kayu jak aja kena pakai. Yo, kita tu biasa joy lahat. Ni teh ada kerja yang gaji, enam dengte. Tua gede. Puan terlah, bukan lebar rumah ada yang nampak rumah jahat. Yo mungkin tak no, dah lapangan bola. Kurang aja. Itipa bola tu muka gek kenang bo. Kaingan. Torom. Kena ja. Agak, myo tanggung tak po anu mi. Sanyo kanggo ke uya ke. Ya ke. Mai turi ke ya ke. Jantar jak gede dah. Myo bek mayang. Awak ka bek lagi yang bo. Hai. Ka be tangan ambil bo.
Anak kaduri kay lahat. Ampun bang, aku putih kau bela ni Haji. Ampun, 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 ampun. Hai, sudah. My God. Rumah. Lagi betul-betul kena betul kan. Agak belat. Itu sebenarnya kujak gejak datuk. Perlay. Gejak datuk kena geju. Perlay datuk. Geju Sandra Ridwan. Jadi gejuk pengkron. Paduk tawaran. Tawaran yang kana apa juta. 5 juta ke bang. Beres. Pokoknya beres. Okey, nyekal 5 juta. Beres, pokoknya beres. Nya punah yo. Yo numpuan na no tawad na. Nya tak ada ke beri pengunci na dalam yo. Kutawa UN wabo. Ka, benar-benar kaji lo pegang benda tu.